DJ, very fast. Aya, atoka hivi. Wanasemaga Wakikuyu wana kiuno. Ije ni mayo kitu. Pole pole. DJ. Thank you. Tukira na insurance huko, ukiuneka ukigarekio gwikaga. Ati. Haya, lakini kama muthuri eke uguo. Umeweza. Wapi nduru ya Jose Gatutura? Haya, muthuri bwana yeye. Ati aliyeje tangu kamsoma kaire tukanya daro, kaire tukadarago. Na wanasema wale wameona vizuri ni Mama Jaden KTN ati. Wapi utamu wa muziki na unahotugaga hedera Israeli manyiteto nemegote ariama manyitete mameraga tuindera inje muiria muinagera. Haya, thank you. Yes. Thank you. Thank you. Oka we ndio netwa ngombo. Haya. Mudhuru wake ukana yenya. Bro lazima ucheze kama wewe, lazima. Pula. Haya, oka. Gaida nienda kaugerekerea. Haya, ndeke mwe. Munekere microphone we. Haya, salimiana. Hello. Murega. Jeta Vivian, I'm a content creator. Channel name ni Kinotis Heaven on YouTube. Mufalo na congratulations Jose Gatutura. Wagwan. Haya, wamete. Ndio negete yogi iki. Yes sir. DJ Bull. Yes sir. Na duriato na uhari adu. Ate we hoge airetu ake. No gacine tucenjetie. Ne kaba airetu ake. Taina mari safi. Ina mari safi man. Airetu aloiro. Mari safi chito. Thank you so much. Nindakena muno ni tondu wako ndi mbere yanyu. Nie kirekera tumakengenie muno ni tondu muini wetagwo Jose Gatutura ni okire na akiuga ate thiukiomaga etiguo augire thiukiomaga etiguo no ru nitwacetirie etiguo turauga atiriri andu athiukiomaga ri no nyita ate andu athiukiomaga egatea umafio uko uguo ri no
wanyita uko ugware ona we muhehu nitukumenya tugwika etiguo. Aya, thank you so much. Thank you to Jesu Gatutura. Nie jetagwo Papa Simofeje ngorokora mitambo-ini ya Mûiritu FM kwa muthenya wa Monday kinya Friday. Tabarira etagwo Mûiritu Express. Tumire hatu na ambitious Alice na nigenaga muno ni tondu inyuothe mwe mashabiki a Mûiritu FM. Thank you so much. Thank you. Mûiritu FM. Mutagari. Yes. Yeah, ona mutagari wa online. Nyumba thayo aria kwagetwo karejo wa Mbogo ngorwo ngimemerekia na kambuni itagwo Kikuyu Vibes ithe tukoragwo tukimemerekia uhoro wa entertainment na koguo tukamucokeria ngatho ni gukorwo support mundu gwitwo Jose Gatutura na muthii na mbere kinya go subscribe thiini wa YouTube citu Kikuyu Vibes ndeko ngetwo karejo wa Mbogo. Asante sana. Kendo atana ugane atiriri ugikara uru no agocambie Kikuyu Vibes. Haya, nagera weka mikono juu yako sasa, pole pole. Acha DJ. Gikoyo dai nyumba ito dai. Ina nije tago MC gitoyo. Mutambo no akameme kayo ka mwingi na Kameme TV. Na goko turaiga ni Mashe. Thank you so much. Asiyoge funga. Haya, nagera mumerekea. Ngoro no okage na dima. Roga ogo. Wapi nduru ya Mashe? Mashete the king. Zitagwo opera wa PC kuma wa gukena. Nimwendete mugithi wa gukena. Nimwendete mugithi wa gukena. Wapi nduru ya mugithi wa gukena? Thank you Gukena FM. Asante sana. Asante sana. Na yenya dakika mwe. Very fast. Yes. Githikani mwathani egocwo nĩnjĩtagwo DPP kuma kũrĩa kwa Kikuyu Star TV online. Asante sana content creator Star TV online. Muriega nĩnjĩtagwo Karajo wa Gatura tumemerekagia kũrĩa online na station itagwo Chuma Moto Media. Thank you. Haya, thank you Suma hiyo. Kama uko na chuma baridi wanafanya ikuwe moto. Muriega geithia yoguo Nina nije tago Triple M Fever kuma kũrĩa Kwiyunanga TV. Mwĩranagira online. Thank you. Next. Beshogi. Hi. Hello. Tumeshabani na Central Cinema thainya. Demuhiki wa wadau aria mamoi. Wapi nduru ya wadau? Makayo iye. Haya, next. Haire tutaro gama. Thank you so much JKA Raure JKA Wingman. Section Goni Wado Ita. Good to be here, ladies and gentlemen. Thank you so much. Because I really, oh my goodness. Damn, man, damn. Mother. Oh my. Because I can't go to the JKA Kowima. This is a son of a bee shop. Haya, next. Beshogi TV yake na ihenya TV yake na radio. Ihenya dakika mwe. Orito. Yes. Kurega. Nije tago yarie kiega. Athuri twe hamwe. Yarie na memerekagia kuna TikTok na TV yako Kikuyu Nation TV. Asante. Ni hata yote. Haya. Yeni. Thank you. Haya, next. Na ihenya. nĩtũoga ikamba ongi tũtũthondekanaga mũtambo-inĩ wa KFM tuona na maandĩko ma Kwiyunanga nginya Asante sana Geika kwa Mwangi. Next. Thank you very much. Wait. Muriega. Roiro kwero atia. Njĩtagwo Shiro wa digital na tukoragwo na mũndũ gwĩtwo Njoroge kana mũndũ gwĩtwo wa Mûiritu ũrĩa gwa KFM kwambĩrĩria thaa 10 nginyagia thaa 2 cia ũtukũ na ngoragwo ndĩ mũini nyinĩte rwĩmbo rwĩtagwo woi mami witũ woi baba witũ tũka mbere yanyu tũrĩ na kana gaka gakwa
digital. Next. Wow, kumbe no ine. Murega. Jesse. Ajitagwo kururia tucemanagia kuria YouTube, TikTok, Facebook, mucene wothe wa Mount Kenya region. Tucemani hau uguo. Thank you so much. Ebonete muno. Na njitagwo Njoroge Mecieleke. Haya. Thank you Osiogi. Ndio Atinda haha. Tunegeria ndo yake matariti. Atinda haha. Negera na microphone hau. Negera na microphone na soka duga. Adults. Halo. Mwathani agocwo. Twigukuru ndo Gatutura ni ngatho cia mwanya. Tutawira gwa kameme kayu ka muingi umuthi gwikaga tabarĩra itagwo nyama choma mix. Thaa 8 nginya thaa 11 na rũciũ twĩkuo thaa 7 nginya thaa 10 na rũciũ tũgakorwo twĩka zilizopendwa. Njĩtagwo Gathuke mũndũ aka wa Kasungula. Haya Gathuke mũndũ. Haya hena mũndũ ũngĩ ũtarĩ ho. Mũndũ ũngĩ. Haya present haya magaithani. Haya. Tuko na Kenda Bongo Man. Haya manengere magaithani. Kuja katika moto, katika presente. Katika msichana, katika haya lekelele. Haya na matigo togeithia. Haya kiria megwika 1 minute DJ tumanengere ona yatwikaga. Haya wapatie muziki. Haya matigo togeithia DJ wapatie muziki 1 minute. Mehererie. Haya matigo ikakere. Tuna MC Karati. Yes. Karati hapo kaongea ni hela. Wapi makofi ya MC Karati? Hello. Murega. Niĩ ndangathaga gwakwa Kareni na nĩndĩretha mũhiki ũkũnyitirĩra iraino ndĩmũnengiri na tũhenake tũkire gũkũ nĩ ũndũ wa Joseph DJ nĩ nyinaga bongo hutie gĩbugo kĩmwe DJ nĩ nyinaga bongo nĩ mwendete bongo fiyo DJ tiga kũrĩa mũko haya twende Hey! Isso saudade da que seca, de morrer de calma. Haya, thank you.